tu dopo monya kaka le hihia me godo pe apostolo minami akpe pastor Dr. W.F. Kumuyi. Amega miawezo pastor akpe wakafu mau Yesu Kristo anye wo jijo popo. Yesu Kristo anye wo kadela ame ana ofofo. Eye Yesu Kristo anye dela na wo. Yesu Kristo anye ame akoko odeji. Aleo titri. Eye Yesu Kristo anye akpepe enuo katanala chofisi ati le Yesu penkome. Jijo popo. Eye Yesu penfo ayenye jijo popo ameke tunakame ameke dename ameke lename de chitri eye ame nana miape hian katanti kuhi wo kata le fiensi ala wo kata wa podonti le Yesu penkome inane mia kata mia dokpera fofo le Yesu penkose siame mele dokpera eye me bia fiensia be nakasi amesiame eye na de amesiame na dagbele amesiame nchi eye na de ka amesiame eye na tuka aboyomo kata wa kpokoko akpe na apeto le donti lata le Yesu penko meye bie dokpera le ma wu ne yirami le fiensia Miefa eye mia aponu eye emegbea mia de apeto apenuse sofia le agbo mefisia le Yesu penkome mele nu pom na mefisia to mgbedodo tiwola pe nusendo wowo mawu edongbe nami edongbe be yayoto edongbe be yayo yatuka edongbe be yahoto si atoda le agbome mejibe ma degbe fana bena mawu enye nugbedodo tiwola eye le fiansia ele nugbedodo atiwoke le agbome adefia eye yepe enu wowo miatem ahwejise eye miatem adotide yepe nu wowo nti miatem adotide nti yepe enu wowo ike yepe nugbedodo chi wowo ike nti miadotido minane miakpo mosepe agbale ta blave foto kuku wi asiekelia ebe mawu menye amegbeto ne waka akwato o eye me amegbeto vie wonye eye watronya o de wa gblonya eye mawo enti oa eye ne eponula de meleti woke oa enusia nu ike mawu gblo enyasia nya ike na ste le fiensia sokudo de kpokponchi sokude doyoyonti sokude gadedenti sokude etowa po hohodanti sokude donti sia donti na kuhiole agbomea agbe aleke wo gbloya ne gblonya de ma wetiwa eye de wa ponu eye ma wewa ele chi wo ke la gbome Yeremia pe agbaletagba eye ma kre to pupui Yeremia tagba pupui felia eye Yehowa glonam bena Yehowa glonam bena Yehowa glona obe Yehowa glonam bena ekpo ede tepe ela bena manonute de nyenyanu ne mawe adegoe le kplo amen le nyamativia mawu penya ela bena yenye eyamake etsoyifai ekpe soyide mafo me esi wo gbleta ebe mawu ye menye eye nyemetrona o el awode ye penyachi anonu tere ye penyanuchi eye wawe adekwela gbo mefiasi ale Yesu penkome enu ton ye ntimi ale nkudo le maunyame ekpea enu gbatoa yenye enu dila fafato alo enu dila wonu tepe pe emefufu nikwa nele fa dokita gbore eye dokita gbobe kafi gohane ma vai sonu ne ma vai dopoa nu kele wo tutututu
eye dokita bia onyafa mejibe ya gblo nyatepe ane o ewe ma jo ikwanti fo eye ma gblo nyatepe ana dokita wa gblo nya tutututu ne leke fefe sese wa le do gblo ne eja do po ya eja va do po eye ava po nyatepe ale emegbe kakela ewo abedo yoyo tila ene a ele no be na gblo nyatepe na di anukware eye efelia yenye timetro nous font là que bobo edo qui peut timetro nous font là que bobo edo qui peut timetro nous font là amegbeto kata owo nous font eye maupe nous ti kokwe hian tim eye leke miatem akpo de matem aglobena mawu ejibe nadem voa magble na olo nya que si notre menye le nye le to do kio de chi amela te maglobe nya me afia matem a to do kio de chi nenema o le amegbeto pe nukume go ha matem maglobe po nya me nya nu tolo enu nya le menye matem a meka na klobe ya ye nyanu ale pepe bena yatem anyande pepe awo eleva ma ugbo matem adodo ki odeti anye datan la o enu de kafe na wo ne leva apeto agbo na wueme le popo nyenyeme eye timetotro asu nous font là ike popo edokui de ani bedo gbera bena na do popo nyenye pe awufie si ya le Yesu pen come etonlia yenye ngongro kokwe ape doyoyo pe gbedo tinu mawu penya eyonato edo ye penya da eye enyala yoto o eye wote woto wo pepeme eye esineva le fiancia doyoyo na dolele de pepe ikele nuti la me adoyoyo linao nuku ike gba ahodoyoyo eye ame itokuna eye wonye mumuya ahodoyoyo ame ikplibo ahodoyoyo le Yesu pen come cancer ajo eye mawu ado peti doyoyo pepe do jinu le ngonkokwe ame enu gba to a yenye enutila nutepe ola pe emefufu wayira amesi wocho yepe jidada oke psalmo pe agbale da platon fove apetola acho nufon akeo le fiesia eye atlo nufon maokata jo atutu ojo eye magakpo pere o pipi felia eglobe wayira amesi wayira nyonuma wayira nutuma wayira amesi Yehowa mebu fotatana o eye yepe gbogbomela alakpa de kemeli o ede alakpajo ede nufodiajo ede fotatajo ede da lewo ame ememeto ame eye wo da lewo gbogbomele Yesu pen come eye alakpa deke mele yepe nume o ame peple deke mele me o ameike le sotopea eda alakpa eye wo mena amesia minya amadolide odana alakpa dada odana ajedada eye wo denele wo pe gbogbome wo denele wo pe susume wo denele wo pe jime eye no dele wo pe jime fo a o dene toko eye o twene na amo fiesia apetwa atro jojopema atro nu dadama atro wo gbogbo apetwa atro wo ji alebena amebeble alakpadadala makakede ji omeko le Yesu pen come minami akpo kukutonlia le kukutonlia me eglobena elabena esimesi dodoela ngenge atradina nyepo nyunyo le kukunelia me eglo le kukunelia me bena elabena wo assiste de dîner que l'Église nous doit relina nye puto memino
eye le kpekpe atɔ̃lia me ebe meɖe nye nu vɔ̃wo fia wò meɖe nye nu vɔ̃wo fia wò meʋu nu vɔ̃ nyewo me na wò meʋu eme na aƒetɔa le aƒetɔa ƒe ŋkume ele gblɔ be meɖe nye nu vɔ̃wo fia wò eye meɖe wo fia wò eye nyemetsɔ nu tsyɔ nye vodadawo dzi o megblɔ be maʋu nye dzidadawo me na Yehowa maʋuwo me na Yehowa eye ne le ʋue me na Yehowa aƒetɔa atsɔe ke o. Amen. Ne le ʋue me na Yehowa Yehowa aklɔ dzidadawo vodadawo katã dzo eye wòaɖe tohehe nu vɔ̃ ƒe tohehea aɖe dzo tohehe ma anye ne nato eme ne meʋu eme oa ato tohehe ma me vɔa aƒetɔa atsɔe ke o elabena egblɔ bena netsɔ nye vodadawo kem tete netsɔ nye nu vɔ̃ ƒe vodadawo kem. Lododo ta blavevɔnyi maxlẽ tso kpukpu 8lia lododo ta blavevɔnyi kpukpu 8lia egblɔ be ame si tsɔ nu tsyɔ yeƒe vodada dzi la madze edzi ne o. Ɖe se egɔmea esia gɔme nye bena ame aɖe ewɔ nu vɔ̃ɖi eye kpovitɔ ɖe le ememe na ame sia ame eye kpovitɔ ma woyɔe be ame ƒe dzitsinya eye le ɖoɖoa nua ne netsɔ kpovitɔ asɔ va yi de xɔ me eye netu ʋɔtrudoe eye flesia mele ƒoƒo eye ʋɔtrua mele ƒoƒo eye nesɔ kpovitɔa sɔ va yi de gaxɔmea nakpɔ be ela nɔ dzi be yanya be nu ka ele dzɔ ela dzi bena ʋɔtrua ne ʋu ne eyafafa na ƒo na ye adzroe be yeaʋu frese bena yafafa ne ƒo ɖoe gake mate ŋu aʋui o. Ne se gɔmea amegbetɔ ƒe dzitsinya ye nye kpovitɔ eye kpovitɔa ele meme eye ne sɔ nu tsyɔ edzi eye ame yi sɔ nu tsyɔ yeƒe dzitsinya dzia yeƒe dzitsinya anɔ do ɣli yeƒe dzitsinya anɔ do ɣli sesie eye anɔ gblɔ be o mele se fɔ̃ bubu mele se fɔ̃ bubu mele se enu yiwo ne wɔa yeƒe dzodzo ʋu fesea eya ta egblɔ bena ame si ke ʋu eme eye woda asi le eŋuti la woakpɔ nublanui nɛ nublanui va ɖo vɔ nublanui kpɔkpɔ va ɖo vɔ eye Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ akpɔ o Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ akpɔ eyama ewoe le to dzi le gbenyese ma nublanui kpɔkpɔ adi o eye wòakpɔ o elabe ne ʋu ʋɔtrua ne ʋu wo nu eye ne gblɔe na aƒetɔa be aƒetɔ nye ya lo aƒetɔ enu yi me wɔa ye nye si eye aƒetɔa nagblɔ nɛ bena ɖe aƒetɔ nye magayi edzi le nu vɔ̃ wɔwɔ me ke o aƒetɔa atsɔe ke o le fiasia ame yi ke eɖo mu vevi ame yi ke nye anuku aɖetɔ ame yi ke le gblɔ be o kpɔ nu yi me wɔa ɖa agbenya ya la mebu fɔ̃ meɖi fɔ̃ eye mewɔ nu gbegblẽ eye enu vɔɖivɔɖi nyenye ele menye eye nye mevo le ɖokuinye me o eye kpovitɔ yi ke le menyea mele kpɔ bena kpovitɔa ele do nuƒo nam dzitsinya ele ɖe ƒo nam aƒetɔ tɔ nye medzɔ o meɖe kuku eye nublanuikpɔkpɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asi o fika ne le le afi ma o fika ne lo nublanuikpɔkpɔ esɔ asi o tsɔtsɔke esɔ asi o eye ɖeɖekpɔkpɔ eva ɖo vɔ eye nusẽ be nanɔ agbe le vovokpɔkpɔ mea nusẽ ma va ɖo nɔ fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me enu velia le teƒe ya me va ɖo evelia vɔ eya ye nye emeʋuʋu nu vɔ̃ yi ke bɔbɔ eɖokui ɖe anyi ƒe dzimetɔtrɔ nu vɔ̃ bɔbɔ eɖokui ɖe anyi ƒe dzimetɔtrɔ Salumowo ƒe agbalẽ tablatɔ vɔ ɖeke maxlẽ tso kpukpui 8 egblɔ bena kpukpui 8 gblɔ be ebe gatsɔ wò xɔname ƒe dzidzɔ ebe gatsɔ wò xɔname do dzidzɔ nam gatsɔ wò xɔname do dzidzɔ nam eye natsɔ gbɔgbɔ si me lɔlɔnu le la lém ɖe asi
Azon David nous kae nye nous kae ne nyu nous kae ne wo ebe me wo pe kae ne toda na mawo ebe me do gbera ye me glo na ma obe me wo nufon de wo nti Yehowa eye me wo nufon de tipo nuti eye esi ne do gbera fore de ne gava sonu asova chonu le teperia esi ne nye fiade de ne sonu twaji be amere ke me gase o ebe o ebe go ha me nye fia ye me wo nufon me nye nufon la ebe me te pe fa nufon nya eye me gblo ele kaklanpe me gblo mi po efia ya enye fia ke bobodo kude anyi enye efia ka efiade ke bobodo kude anyi enye kplola ike bobodo kude anyi nekpo ale aye ma uchona nya pe nufon kenami ebe ne nufon wa me penu na wo a ebe me fufu ma penu na wo ne mia anye dadalao eye mi ma jibe amiade ke ne semia pe fo dadao anye benanuko anyebe le kwebe ejebe we enu yike mele jibe amiade ne sewa mele be na we eye efia eglobe mele di chochoki elebe ma bobodo kunyede anyi mele di dede popo eye ele na be ma bobodo kude anyi ma bobodo kunyede anyi mele di be jijo ma ne famenye ka cho wo kona me do jijo nam eye na cho popo si me lolonu lela lemde asi pupui wi ton lia ebe menye jidalata buku wi atolia mafia wo mojita lao ebe menya tetedanyi penuse nufon pe ameji dudu penuse ason ike apeto ape jijo gbakple hona me pe jijo swasinyeta ma gble na nufon lao kata alia ye wo swasinyenyesi me bobodo kunyede anyi eye me hueme le apeto apenukume eye apeto akpo nye anukware to nyenye ale ke me hueme esime apeto akpo bobo nyenye ike le menyeta eto ekem eye ta ma gble na nufon la bubuo ike le egodo bena mafia wo moti dalao eye nufon lao atro tamedenu o eye nufon lao atro tamedenu o Fiesia time totro na tro agbewu fiesia agbewa atro eye ediwa atro eye ame ememetowa gbogbowa atro esinefa apeto apenkumele bobo nyenyeme na nyetuko sinu oyo nyenukodo bobo edokui eye wo to gbera eye wo ti nyenukume eye ekplobe ebe ya se le tipo ase wo pe totora eye atonu fun oke o ana o agbeyeye eye enu yo nyanu ma mena one wona nu se be na titre de tete ponchi eye maga geje moa apetoa atuka oblibo dene le nkonye sema apetoa ele wogena o do wo taton puku wi asieke le do wo taton puku wi asieke liame mia le to puku wi asieke eya ta mi tro le mi apechime eye mi gbugbo eya ta mi tro nyemanya le ke ma tro le nye eglobe le ke amiade tro na jimo ewele mode chosan eye nese ona onenya be ejo bibile moaji eye afokude le moaji eye gbegbede le moaji eye nele gas esine so ebe emoma ne so yina na vai gejeme na vai geje afokuame eye nuka ole no be na wo gbakple nunya ke la sio gbakple komesese ke la sio eye nenye be ne mele mo ya yina afokunya e wonye na akpenye nuka ye na wo na tro eye na tro le mobu puto e menye chimetotro apeto ele nupom cho ti dada po muanti ti dada po mua enye mo fondi eye ti dada po mua penuwa enye to keke mavo eye esi
Tixose ya le asiota. Eye ne kadeti bena be dikekade kemele nyamanchio. Ne me yeti le moya ti afoku enote pam le nu. Togehe ye note pam le nu. Somafo ye note pam le mwape nu. Nunyama si jejema komesesema awebe na globe nyeme chipe mave geje somafo ma meso imavo eyata ye na tro enui me wona tala nyemaga weke o emanye chimetotro tepe yo me yinata nyemaga yi tepe ma o emanye chimetotro eye enu fondi yo me wona enu fondi yo me dena sia moyo wona sa nyemaga weke o emanye chimetotro lele wo gefiesia. Amen. Mitro eye mi gbugbo eyata mitro le miape chime amiade akpo agbobe o mi ponu tuyada etrola ye pa gbetro etro chime agbeye ye gede eme eye ewe ato agbeye ye demo ya mola po e me kape nya glomele ha ewo be nya glomele mawu ne yira o mawu atro agbe mawu so yaira mafo kere ato mele Yesu pen come eyata mi trole miape chime eye mi pupo be wa tutu miape nuvon wa tutu miape nuvon mele kade tina o bena ameyo o de suku mie ameyo po mie nglo na nuple asi eye ameyo va po ne kle machine a o nglo ne eye o tutu na nu kata nu kantio ela bena ne esi ne nye amekpeto na tema po e bena o nglo ndele tepe asa ye o tutui va ne be ma wi aso jipo pe enu tutu nua eye wo tutui ne tutui jo ne mawu eti dada wo kata jo ne de fo dada wo kata jo nu fo yo kata ne wosan ne de wo jore gohan ne dolo jagpapa be wa ponu yo ne wosan o ma pona reke o jipo akpo e kaka o ma ga pona reke o anigbaji to atie me kaka o ma ga pona reke o ela bena mawu tutui mebe alivowa enusia nume akọ kekem eye ekpewa adrazuare ano pete na rekema kanu etiu mawu atutu nuvon ojo nenyi be gbore mepe eyi yo na fana micho apeto agbo ebe timetotro gbakple gbore mepe eyi ne le tro chimekwa gbore mepe eyi yo afana o. Minami akpokpukui blavefo atelia le kpukui blavefo atelia miawe maufo yepe dola de titrena gban Yesu Kristo eye wo to eda be wa irami le esi mebe miatome amesia me na trocho yepe nu fondi yepe fodi nyenye wo me miatome amesia me na tro apetwa atro o yado ya amiade ajeto kaka eye wa mlanyi dare eye dokita alo dokita via ojibe wa troe voa mete le tro nyede o eye yento matem atro eye dokita alo dokita via atroe mawu atro mawu pe asisesia atro eye cho yedia wo nu fon pe abide amenchio kata wo fefe sesepe abia kata apetwa nto akpogbo eye nano sesere mawu so dele menao mawu ele nukledem tontio eye awele akpome fiesi agohan le Yesu pen come miawe mawu fo yepe dola de titre na gban eye wo do eda be wa yirami fiesi ya mawu ayira o ple dede popo ayira o ple toyoyo ayira o ple kadede mawu ayira o ple apeto mawu pe chicho eye mawu ayira o ple nukunu le agbo mele Yesu pen come eye
wa yirami nya dome amesia me na trocho ye pe nouveau me va do pe ton lia azon do pe ton lia ye nye doyoyo ngonglo kokuya pe doyoyo pe pedo jinu nu ngonglo kokuya odo okple nami eye mawu ado peji ne se da se di ofo enu yo mawu wo fai le amebubu pe agbeme eye meka ye mawu gaja we na fifi o mebere meka ye mawu ja we na fifi ha ameyi la kotoyoyo ameyi mawu ja so gadede na ameyi ja kplo da se di la odo eye o cha na di da se e la pena kokucho kata le agbome a enge fiesi ya ye nye fiesi o le Yesu pe nkome azo yes da se di dio de ma di da se de na mia ele tepe alo ele abe me tipe na se bato eye na se felia eye se ka o cha na puju abe enyela nye tonlia fiesia da se di dio kata ne se va ita chokaka dodo ape gometete bakle da se di dio ne ja se fifia apetua agatro wo da se di mo nchido le agbome le wonu chilame le Yesu pen come batwa enye de kakpire ye pen ko enye Daniel de vie e kotoyoyo nyanto mi asenu chinya Daniel pejilao adida se anami ela bena me adele tichibe eyeje wado ye yide konti eye dokita globena na de kemeli yo latem awonamiu meta pe na mawu le finye pe agbeta ye pe nkonye Daniel I give God the glory. Ye sonti kokwe kle pupu na mawu ye subwe eye ye do edechi ebe Daniela kuki gade kudenti so we have used so many eye yo nu atiko yo yi konti yo woto to po ple scanner o obe dokita klobena de kuwa woto ne yo drop bova apeme ye srobena ega meli o eye yo poto no apeto ati hom no sesem esime pastor va ukorodu eye yo sonya mebena yo ayide tepea eye le yepe gbetoto da mea eyo yepe fiape tolelia ye so asi so dade tepea ne eye ye no tepea klom abiaku eye etike lemea ebu ye sonchi kokwe na mawu ela pena mawu yoto ye pefia mawu enyonto wakafu mawu amen mekeye mawu cha we na fifio apeto ane do peji la gbo mele Yesu pen come amea yepe punge eye etepe titi yento ne gblonami yento de tugbivia yento ne gblonami eye emegbe esina senu chinya avoa na gere me eye mawu awe na utan ewo ela nye dasedi like akpleru ebe penko enye edit epe amandre nyesia ye afoku eva ti afoku eye ye yire konti efuangeye eye kukhia eno esime okpo egbovola ye to ason lisonson paple ye pe afo avola e afo avano ye fem ye meno fo fom le dokume o eye fefese se yali anton no afo amenai fo ye khoma utise bena mawuya atem awonu stianu eye eyi yafa eye yakpo kadede choku khiyame esimo no judopo monya kaka wom le jalingo le nkekefelia dodwa pe nkekefelia esime mawupe ameanokpe domda yesele dokibe ya ko yepe asiji eye yeso asifelia so dade kukhiachi eye wodogbera bena lekeke anye kukhima le nutilame le afome le alomea kaka la probe afome yebe tututu tonye eye le kpetoto da megbe
ya I looked ye at the ye surface yire of the apemea ye open, kwa bena place on my ye leg, kwa be and I ye saw pe something afwa white. pe What is this tepia I had to insert my fingernail ye and draw it ye out. so ye This pe is the alofi so first de bone enu de to that le came ye out. pe afwa me efu ngenge de tokole afwa me nai Then, after this first bone, esi me fu it ngenge led a me to ekele the me next fo a month to say, I saw another bone ye coming out gakpo in different shapes. This is the efu second bone. ngenge bubu baba toke lenkekero megbe e ga so cha sofia efu evelia And since iketo then, eye I've been cho free. emagia ye kpo Whatever katutu the Lord eye cannot do does na not exist. wa be na de liye ma o ma Whenever te ma wo a it is enu ma enough, melio it shall be enough. ne mawu ewe eye ye kpo doyoyo fe we sese ojo Praise the Lord. kafu na mawu What God cannot do enu wa be nu de liye mawu ma te ma wo a nu amelio tonight. Who is the next on the line? yesi ya mekaye janye dasedila ike akplero doyoyo mebe mekaye akplo dasedila odo mebe mekaye ahokatete o mebe fofo popo blibo mekaye mawu awena o dope tonlia yenye ngonglo kokwe ape doyoyo o ngonglo kokwe le doyoyo le ngonglo kokwe o mepe pedo tinu salumo pe agbale ta alofa de kakple andre kpikpi blafe edo ye pe nyada eye wo dagbele wo nchi edo nu se pe nya roda o do yoyo pe nya ye ma wu do roda o eye gatete pe nya ye ma wu do de o eye edo ye pe nyada eye wo tete edo ye pe nyada yotowo meka le ti doyoyo ha afa mena o eye wo he wo cho wo pe pelame eye wo he wo cho wo pe pelame wo kadiri ava dovo don kweti be Yesu yenye jijo popo le agbome Yesu yenye ameituna kame eye atuka o cho nu fondi de pepe me egbe akoha le Yesu pen come eye Yesu yenye de lawo de la nelele amodema megatontinye o meganglombe o ejesiwo enyawo echo de papa so jipove eye achoto na ofiesia eye Yesu yenye ameyi lena mifon ale o titre na enu tikonao eye ne jajanyema Yesu pe asi ale o de titre nu na de ditentio Yesu pe asi ale o de titre nu na no te abe nukunu wa egbo nanao eye mawu pe asi aso o gbapre nukunu wa so dogo eye Yesu yenye miape enu katanala mekanu ike ne hiale agbomo Yesu anao ya ira timnelia anao doyoyo timnelia atwe nao de popo timnelia anao fofo popo katutu anao fiasia le Yesu pen come pedotinu ado peji la gbome mebe pedotinu le pomo wa me pedotinu ado pedodo da wonti le fiasia fika ne le han fika ne le o bobota eye na mia nuku mia bobota eye mia nuku de popo edovo chochoke eva do gbofo na trocho nouveau ome eye na dasi le nouveau nchi na yo apetoa eye de popo aswasio ana ho na mepe jijo popo eye gbojwe aswasio nuti fafa aswasio eye okata o le de popo me bobota e na mianuku eye nele si de popo ya fika enelo
ne le radio agbo, ne la femme, ne le kwanti, ne le fiosia me kafi kenelo de pokpo eva rogbo le fiosia eye agede jiome kwasichi ne le ko asijia na chitri akpena okaka akpena o chitri ne la khode de pokpo ya chitri eye na kho chochoke ya chitri ne agbowa na tro na gbobe enye nya mei chie wa joro enye ye agbenye akpototro enye nya mei ma wo awe na fifi kacho wo hona me pejicho nam to chicho nam bunufo wo mene e ne ko asia ichi e ne chitria bunufo wo mene blabe o apeto tonyeme jo me bufo me difo le nouveau fo me eye mele bia wo nu blani popo mau acho nu blani popo ple dede popo now. Amen. Asiane no jine ne mama to gbedale tao. Fofo le Yesu pen comme me to gbedale. Be ewele po amesiame. Yike le radio agbo, yike la fiame, yike le kwanti, yike le fiosiame, yike la siame. Me to gbeda be na le wo nu gbedodo nua. Dede popo ne gede pe akpe. De o le Yesu pen comme na chowo pe fobubu cho na chowo pe didada o cho e apeto me to gbera be agbeyeye ne fana wo to me to de sia de fifila le Yesu pe nkome pe dodoji le wo pe agbe ome de popo le wo pe agbe ome eye mawu pe nuti fafa ple koko ne gede tisia dime ne gede lupo sia lupo me le Yesu pe nkome. Akpena wa peto elabe onwuro open call de tipo fo ho le Yesu pen come me to gbedale e ne to gbeda le Yesu pen come a e me gbe a enu inawo patapata kaba zirika yenyebe na acho alome kapomo viwa eye na ngulon ko gbakple ekoi menele kple phone number wa kapomo jesiwa eye na ngulon roda la bena menyebe afi ne le fifia ne le chichi eye ne jibe na anye ye adi da se fifi da se didia ye cha ya di ata eyi ya mesogbo fun na we cha eye na so alome kapomo viwa eye na ngulon ko bakple ko imenele bakple wonto alome kapomo jesiwa na ngule achedoda plastique voton na de ko plene platon foni ko ale yo na otututua bakple ko imenele ple kapomo jesiwa na ngule adoda plastique voton na de ko plene platon foni esia enye wona ike leve vie nto no vie leve vie mega tu efefe nya yo eye na angure roda le ple mo fefi dodo na ngule bena wa perentio be wa to gbeda perentio ale be na likele kosiame eye na yeti le Christo tope a solisoso yame elebe na cho alome kapomoa kaba eye na ngronko wa ple ko imenele gba ple kapomo jesiwa WhatsApp to acha na ngre bere wa perentio eleve vie suku vie nenya na we papa mama de kakui de tukui e neve kwasichi e nebe ya ho Yesu Kristo be ye pe nouveau wa tutuoda ye ma ka troi nouveau magboko ye ma ka yi de fifi alapadada jedada matrewo joka sasa fojo subo ye ma ka inu magboko ye ne kwasichi a elebe na ngronko ple kapomo jesiwa phone number wa
eye na ŋlɔe eye natsɔe aɖo ɖa 93 04 38 38 blasie ke vɔ tɔn na ɖe ke wo kple ne bla tɔn vɔ nyi bla tɔn vɔ nyi le matsitsi mea mawu ƒe amea agatrɔ va eye wòato gbe ɖa ato gbe ɖa le mía ta ato gbe ɖa le tawo eye be na ge ɖe ɖasedilawo dome eye ne ɖasedilawo le ɖi ɖasea wò tsã na ɖi ɖase na sɔ le sɔ agbo na Yesua megaŋlɔe bolo megaŋlɔe bo ŋkɔ woa na ŋlɔe kpakple afi ne lea tutututu ekɔ yi me ne le afi woate ma kpɔ lea na ŋlɔe kpakple kaƒomɔdzesiwa na ŋlɔe atsɔe awɔ message asɔ ɖo ɖa blasie ke vɔ tɔn na ɖe ke wo kple ne bla tɔn vɔ nyi agayɔe ke blasie ke vɔ tɔn na ɖe ke wo kple ne bla tɔn vɔ nyi westia eye woakpe ɖe ŋutiwo eye gbedodoɖawo ayi edzi kpe ɖe ŋutiwo bena nalike ne le westia vɔa nɔvi na yi ɖe gbedodoɖa me na tɔ gbedodoɖa dzi eye nanɔ gblɔ na dziƒo be dziƒo ne ɖo ŋku ye dzi aƒetɔ megaŋlɔm be o ne le to ɖom amewo ƒe gbedodoɖa ya amewo le ɖi ɖasea o nye Mawu megaŋlɔm be o yi ɖe gbedodoɖa me nɔvi ɖe ɖi ɖase fifia egblɔ be woagblɔ be na ɖe li yo be numa ya glo Mawu alo Mawua mate ma wɔa be numa meli o ego na ɖe ke mewu wɔwɔ na Mawu kuxi yi ke le dziwa dɔlele ma yi ke le dziwa wa be eglo Mawua mele Mawu gbɔ nyamea mele o Mawu ete wɔna nuwo katã Mawu nu se le si eye etrɔ na nɔnɔme sia nɔnɔme atsɔ yeƒe asi atrɔ o eye wòasɔ dzudzɔ age ɖe me o eye nakpɔ fofokpɔkpɔ asu asi o eye wòaɖe o ana o ɖeɖekpɔkpɔ eye wòalé o ɖe tsitrenu alé o fún alé o ɖe tsitrenu enuti kɔ na o ɖeɖi tenti o eye nuti la o gbɔdzɔ belibeli alé o ɖe tsitrenu alé o fún eye emegbea aɖewo blibo megaŋlɔe be ŋkɔ wo ŋutɔŋutɔ na ŋlɔe woe tsɔ agbo na Yesu na ŋlɔ ŋkɔ wo kple kɔ yi me ne le kple kaƒomɔdzesiwa na ŋlɔe asɔe ɖo ɖa 93 04 38 38 ɖeɖekpɔkpɔa nukunu gãtɔ wuye ɖeɖekpɔkpɔa ye sɔ na mi te na katsatsa me kpakple Mawu eya ta yi ke ne kɔ asi dzi eye ne sɔ agbo na Yesua kpɔe gbɔ be ŋkɔ woa kpakple kaƒomɔdzesiwa na ŋlɔe nyuie ne wòadze nyuie ŋkɔ wo ŋutɔŋutɔŋutɔ eye natsɔe aɖo ɖa 93 04 38 38 blasie ke vɔ tɔn na ɖe ke wo kple ne bla tɔn vɔ nyi zã ɖe ako ne trɔ dzime lo mele be alakpadada ame beble na ganɔ agbo me ke o wɔe kple mo vevi ɖoɖo na wɔe nyateƒemetɔ Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ asra wo kpɔ le fiesia eye Mawu awɔ nukunu le agbo me mebe nukunu Mawu dza wɔ le agbo me yeƒe nugbedodo yi ke nye dɔyɔyɔ kple gaɖeɖe ƒe nugbedodoa woava me le agbo me eye mele na wo kaka ɖe ti lo Mawu maƒle o Mawu mado ŋukpe o Yesu ƒe ŋkɔa mege kpɔ medo kponu kpɔ ne yeƒe amesiamina do gbe ɖa zi ɖeka nukunu va na me eya ta nɔ gbedodo ɖa dzi anɔ ɖokuiwo dzram ɖo na nukunua Mawu ƒe ame abia fifi la bena meka ye dza nya me akplɔ ɖasedilawo ɖo fifi o meka tsɛ dza ke ɖe ɖasedilawo dome o eye negblɔ be ye eya ta ke ɖe gbedodo ɖa me do gbe ɖa eye nagblɔ na Mawu be Mawu ye ya lo Mawu nye nye si megato ŋuti nyo ɖela Yesu megato ŋuti nyo Yesu aɖo ŋku dzi o aɖe kuxi ma ɖa le agbo dzi eye atrɔ agbo ƒe nutsinya Mawu ƒe ŋusẽ aɖu tsi le agbo me
Yesu pe nu se adu tsi la gbo me adu dɔlele ma tsi adu nɔnɔme ma tsi adu nɔnɔme ma adu etsi to gbe ɖa nɔvi to gbe ɖa de alɔ le numa me de alɔ le zoto pepe numawo de alɔ le numawo me tɔ ma wɔ le la de alɔ le numa me eye na yi ɖe gbedodo ɖa me fama ne Mawu na sra wo kpɔ le fie sia nɔ nya ɖe gblɔm na Mawu nɔ nya ɖe gblɔm na Mawu me be xɔse ko re asɔ asi o xɔse xɔ Mawu ƒe amea ƒe gbedodo ɖa ti se eye nukunu wa afa me na o o ya tra ɖokuiwo ɖo dzidzɔɣli nukunu ƒe ɣlidodo tsa fa me le fie sia enu Mawu tsa wɔ le fie sia yeƒe ɣli aɖi dzidzɔ ƒe ɣli dzidzɔɣli aseye tsotso enu Mawu tsa wɔ le fie sia yeƒe dzidzɔ ƒe ɣli aɖi le nu nakpɔ dzidzɔ eye nati kpo do gbe ɖa nɔ gbedodo ɖa me nugbe yi ke wòdoa ne do nugbea ewɔna ɖe dzi Mawu metrɔna nya o ma megbetɔvie wònye ne gblɔ nya atrɔe o awɔe le akpo me enya yi Mawu gblɔa awɔe tututututu awɔe pɛpɛpɛ le akpo me Mawu menye amegbetɔ wònye ne wòaka aʋatso o eye menye amegbetɔwo ƒe fi wònye ne wòatrɔ nya o ne wòagblɔ nya eye mawɔ edzi oa Mawu agblɔ nya ye mawɔ edzi oa nya yi Mawu dɔ pastor ye pastor gblɔ nam fie si ya koa ye mawɔ edzi wa de Mawu agblɔ nya ye mawɔ edzi wa yi ɖe gbedodo ɖa me le Mawu le gbedodo ɖa me trɔ ɖe Mawu ŋuti le gbedodo ɖa me do gbe ɖa Mawu nagblɔe nam fie sia koe mawɔ edzi wa ne wòagblɔ nya ye mawɔ edzi wa ela wɔ edzi ele edzi wɔ ke le akpo me xɔse amewo gbedo ɖa ŋutɔ lo nɔvi amewo gbedo ɖa ŋutɔ ke ɖe gbedodo ɖa me eye wòtsã na xɔ tɔwò ɖaseɖiɖi asɔ asi o do gbe ɖa traɖi Mawu ƒe amea egatrɔ gbɔna nukunu adi o eye wòakpɔ le teƒe yi ke ne le dɔyɔyɔ adi o eye wòakpɔ le teƒe yi ke ne le agbama aɖe ɖa le agbo me kuxima adzo kekekekeke do gbe ɖa nɔ gbedodo ɖa ti meka ƒe yi ke dɔlele ma wɔ meka le yi ne tsa le kɔ ŋuti ye ɖɔkitɔwo wɔ do kpo Mawu ƒe asi de la Yesu ƒe asi aka ŋuti o Yesu lém fɔ tsitre Yesu lém ɖe tsitre lém fɔ ale o ɖe tsitre nu afɔma agbe aɖo eme agbe aɖo alɔwa me agbe aɖo ŋutilɔwo me Yesu ade agbe me o eye nagazɔ kple afɔwa ke asiwa nagazẽ ke nukuwa aƒu eye nagakpɔ nu ke mekpɔ vɔ o Mawu awɔ naɖe le agbo me do gbe ɖa nɔ gbedodo ɖa ti nɔ gbedodo ɖa ti aƒetɔa le ɖo ŋkutsi o aƒetɔa le ɖo ŋkutsi o ele ŋgble dem tso ŋuti o enuwo fe ne ŋutɔ esɔ ɖe le me na o esɔ ɖe le me na o nɔ gbedodo ɖa ti eye Mawu ƒe asi aka ŋuti o Mawu ƒe asi aka ŋuti o Mawu ƒe ame atrɔ gbɔna do gbe ɖa amewo le do ɖa ŋutɔ amewo le do ɖa ŋutɔ meganɔ yame kpɔm o nuku ma yi ke gba na o nukua aʋu bebe aƒea mea dzidzɔ agli le aƒea me fia sia nusẽ ado ko le fia sia eye dɔlele ma magakpɔe ko magakpɔwo ko ɖe ne sɔgbea Mawu ne yra o pastor atrɔ gbɔna pastor etrɔ va vɔ fia sia meka ɖe dzi na wo lo dzidzɔkpɔkpɔ ƒe fia sie amen. Anybody on the line? Ame aɖe ke ɖe meka ye dza xɔ nukunu afifio meka dzi o ɖo nukunu be nya meka dzi o ɖo fifio mebe nukunu fafa lo nukunu fafa meka dzi o ɖo afa me na o Mawu aɖo kpe ŋɔŋlɔ kɔkɔe aƒe dɔyɔyɔa
ado peji la gbe me edo yepe nyada edo yepe nyada eye wo yodo eyodo le radio agbo eyodo la fame eyodo le fiancé ame eyodo le magasin eyodo le afisi afi eye nukunu pe doyoyo a doyoyo pe nya edo gbo ofo na ko asi de kaiti eye na so velia so dade feve sesi apetepe eye apeto a do nukunu patapata dura gbo me le fiancé ya fofo le Yesu pen come we know nyenye that be will never nuko Yesu pen kwa ma dokpo nu gbede o we eye nukake yemie dia le nuko madia lawe eye tapeto me do gbeda de amesia me jeto amesia me ke le tete da nyire to te ele radio agbo to wo doyo siroda eye na yo to le Yesu pen come dagbo gbegble na me alo adavato me dese na toko le Yesu pen come dagbo le gble na me ame ale chaka ye gbogbo le fuwo ma mea le tepe ma ye nu sende le tutu amea le Yesu pen kochia Yesu pen sende didi de agbo me gbogbo ba toko le Yesu pen come enu tete si anu tete yike le nu ti la ome oyu ebe alele oyu ebe agbon oyu ebe po oyu ebe afoyete na o apeto me do gbera be na kasi wonchi na yoto na o eye na de nu tete mada le Yesu pen come nuku yo gba nuku yo jicho ye glucom nuka kenye dolele ma le nuku vi matia numa ne deda le Yesu pen come ho wo nupopo cheke me do gbera ame yo to kuna onye mumu me apeto me do gbera be na fu wo pe to kukua o eto na fu eye na tuka wo pe ade o e apeto me do gbera be nu sese pe nukunu nu popo pe nukunu so e na wo le Yesu pen come nu de pepe yike eje le wo pe la me abe to matamata ene a wo cancer le khoto yo le Yesu pen come abi le dome khoto yo fifila le Yesu pen come yo me pe khoto yo le Yesu pen come ikanaku khoto yo le Yesu pen come akplo lui gbogbo me pe kuhima ike la gbo me tepe titi khoto yo le Yesu pen come asi yo jeti agbe ne do miame agbe ye ne do miame asi jeti ma o ne flu ye wa woto eye la mesene kedo me le Yesu pen come akpade ka tutu na me akpade ka tutu na me afore ka tutu alore ka tutu abeto me do gbeda bena nu san yeye nu se wona me yeye nu se ne kedo me to yo never na akpa ma yike tutu na wa nu se ne kede tepema eye na enu yo meten wona na we azon le Yesu pen come efu yo nge efu ne cha nu se ne kede afoma me nu se ne kede asima me apeto me do gbeda be na cha pungenge tresiade le amesia me pelame le Yesu pen come aloma ike popua aluaneto neto kekem afo ma ike popua afo aneto ne sokle felia apeto pedotinu
Pedodoji na do peti le amesia me pe agbeme ame yo klibo o ma te ma so asolio yo nanyi le keke vime yo mlanyi dade apeto me do gbeda be azoa wo asi wo nusa ne te wo gbo wo nusa ne lewo fon ne lewo de titre le Yesu pen come nu kunu po me fide pepe we aso eto no hoda le mochi ti ma hose ne hoda le agbome pedo tinu le miame le du edusime le radio agbo le nuko le megbetome afisi afi ame le radio agbo ame la fe ame le kontu pedoji nukunu pedodoji wa do pe nukunu ati la gbome wa do pe nukunu ati la gbome sai fiasia anye jijo mavo fiasina o apeto do peji fa mefo le Yesu pen comme me to pedale Evado eso asi ovo todo ki okpo nukunu wava evado na ovo todo ki okpo kunwa kwasikpe na Yesu Everybody shout confirmation. medene togli la pa medabe o do pe ti la gbenyeme brabo o do pe ti nam Heaven must hear you. sipo do pe ti nam That's an amen from heaven for you now. In sipo le Jesus' glo na be name. amen Check your body now. todo ki okpo asan todo ki okpo we ti we da sedidi vado asan enu matem awo san